Tatu tatu kwenye moja tatu kwenye mwana tatu kwenye. Asante sana. Kwa heshima kabisa, ningependa nimkaribishe kwanza Mheshimiwa Wajiduka, Mheshimiwa Wilfred Monyenye, Mheshimiwa wa Kisii Central aweze kuongea dakika moja ili tuweze kuendelea na karibu Mheshimiwa Monyenye. Tauni ya Wasongo ni wenyewe. Ndio maana yeye. Mwana mwa ni mbaji wako hapo. Asema ngana upendo. Your Excellency karibu asewodi ya Kisii Central Ward. Litukoria igoro na buri arengeri umuichana saba kuri biashara bonse paka ngira unaonjo kanete town na tu onjo kanyana yega amandamano akora tu boro amandamano atakiri Kenya lakini ayakora tu siga iga tarenge maandamano maya igarenga maandamano yogo kora abantu ebintu egende kiyo kagaba nana gotenye town entogo tigesire asitwanye musirumane etauni ya abantu ekatuwa 2022 abantu batamarite gusi abantu batamarite gusi na ene tutaka gusi ya itesa ikekoro na nje manye kinga ngo kubwatisya torore abantu bayite kura abantu bayite binde tauni gaiga eni ne tore ngito gokora na abantu bayite ndabune utintuka abana bagasambirwe ekimese kibango koregas igoga bana beka ganje kanyubwete okonya abantu bayite tauni gaiga bagende ni biashara igaba murabo itongo basorora amandamano nyabuja gokorumambia amandamano ninjira gotokobona garo gotokora amandamano maya tokora togende nyumba kenya amandamano nyabuja gopora abantu eminto igama yana nari twagambira garo nari makeigo naonye biashara ninje mbarangeri bari mutemirete kitukaga iga togenda segarona tomotaimuna tokorosio mukiruito dukare tunyosanie asiri tukerimo gabana karibu okware n'abantu bao abo n'abantu bao bakwete kikura 2022 omutienyi nane tarehe 9 na ene bagotagete igoti gatoranya kitoko bakoni tiganya saba sini biamu gabana karibu okware n'abantu bao. Asante sana.